Halo guys. Nih Ros, lagi apa guys? Oh, kinyak-kinyak guys. Kembali pakai plastik tangannya guys. Lain pakai plastik emang deh. Kalau kayak enggak. Lain. Semangat tuh. Ada calon masiner tahun besok kah? Kanina kelakang dia. Sekolah. Iros. Kau nih kamu. Nenek cantik kan? Iros. Lagi aduh, mungkin. Halo guys. Ini sengaja nak terlambat tu. Kadika pula ibu negara ngat bungkus. Bukalah jilbab nang tu. Ibu negara. Ibu katiku. Ini Ayen namanya guys. Ayen. Ayen. Ayen namanya. Ayen bagoyang guys. Kau Julisut nama guys. Koros guys. Ros. Tu Anjeli nama guys. Kau Sinor kau. Sinor. Kau nama Senik guys. Tukang pirik dulu guys. Lasmika Rosa kacau orangnya nak membo nak keluar sarura. Sini coba keluarnya. Ya. Ini lagi masak-masak guys. Masak-masak tu berelat besok keke. Besok ada yang berelat guys. Itu ada mamaknya Star guys. Star Lela ya. Ini ada Dindin guys. Jerkan telar. Terkata lanci guys. Oke. Tuh guys, pergede namanya guys. Tibu guys. Ada juragan air tenang guys. Jangan macam-macam. Nyampe tenang kok. Jale kok. Jangan jauh guys. Wah, kau jago guys. Jangan mau bu. Oke. Kau masak bersama-sama sana untuk baralek besok. Kau lagi mapan pergede masak dan lain-lainnya tuh. Ini Tati nama guys. Itu namanya si Buyung guys. Nampak sungguh guys. Tuh. Kau juragan martabak guys. Dia. Terlihat tuh guys. Jabi guys. Jabi guys. Bagus tu guys tu. Kau lihat di sebelah ber TV ni guys. Di subscribe guys. Tu kau apa semua guys? Pura-pura semua guys. Tu tu terlihat lah ha. Tu guys tu bos tu guys. Bos beli sayur guys. Wah, cik guys. Ni guys yang tu ya guys. Tu aku guys. Tu.
Wah. Tu tak Ayub namanya guys. Ratu Soda. Dia kita Ayub. Oh, dia Allah bakar kah? Sungguh saya nak gaya tuah. Nampak guys tu Kena cantik lah kan guys. Dia pernah soal. Aku iros kau guys. Oh, teh ini nama. Siga jadi bapa. Ngamek stay ya. Cuba aku lihat nah. Ni. Oi. Bang kan nampak dah tok kandung kan. Ya. Ada tok kandung lagi ada. Tok kandung lagi balik kan. Din. Iya. Kau nyebut juga terongas kau. Okay. Dia. Keren. Nih guys, baru pasang separuh dulu guys. So, masih guys. Masih di luar. Di luar masih. Kurang jauh tiba guys. Itu dia guys. Kayaknya guys. Rekomendasi guys. Ini ialah tanaman kayu. Pak Kongkiang Kongkiang guys. Ya guys. Kau udah ya guys. Kenya. Lagi masa-masang guys. Halo cucu. Cucu lagi atit guys, lagi demam guys. Dia. Ngara. Kacau dah. Mulai dah. Tua. Lagi masang pelaminan. Aku tenda tu pelaminan. Yang lain lah masang. Tuh guys. Kuah ya sungkah nyungkah aja guys. Tuh. Nyungkah dulu guys. Harus nyungkah dulu biar cepet lagi guys. Raju sungkah guys. Ibu negara guys. Sama aku guys. Tuh. Kok lagi hujan guys. Orang kok lagi masak kita lihat bisu guys. Hujan kita guys. Apa ada guys? Hujan mudah-mudahan bisu hujan guys. Tuh lagi masak pelaminan. Tuh. Ini mengukur kerambir guys. Ini sapi namanya guys. Kami guys, pokoknya guys. Nor. Lele bu.
balik ya. Nih guys, separuh udah masak guys. Ini udah makan 15 berapa ini guys. Ini besok. Foto aku tersimpan guys. Foto aku di sini guys. Tapi foto adik aku. Oke guys, thank you.